الفاتحة بالقبول بإقبال صلاة الحال وأن الله يغفر الذنوب شر القلوب شر القلوب شر القلوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي كل حال والوحي والمال والإيال في الوالدين ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولنا بولاية أحفاد المشارين والتفسير وفي حج نبي وفي حج أزواج وفي جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وسأنقلنا وإياكم ذي المعاصي إلى عز الطعام من حاضر نقصان الله وأجل المعالي من كل حالة دنيا إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويسر أغراضنا يتم عملنا مع لطف وعافية وأحسن سبقتنا وحسن خاتمة لنا وعلى كل من وحبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله نيتهم وعمل أخلاقهم على كل حال النية كل سر إلى حضرة النبي فاتحة هذا يا ربي صلوا على محمد وصلي على صلي عليه وسلم محمد وسلمنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي صلى خلق الحكمة صلى الله من فائد من صلى الله صلى إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم شاء وما أعظم من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فجل الحق في عالم قدسه الواسع فجل ينقضى بانتشار فضله بالقلب والشافع صلى الله عليه وسلم الذين تنحسر ولا يمل تقاره بكثرة ضربات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة صلى الله عنه جبن الثبت تنتشر في العقول
وما من سر اتصل به قلب منيب لا من سوابغ فضل الله على هذا الجيب يا لك رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الألام سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم
فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأذكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلب النور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعنايات الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الأشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف
تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرب صلى دائما وسلم على الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم يلا في اللي أظلم شيل الله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الله. معنا فرا بالمصطفى المكرم يا الله يا صاحبي قام شيل الله نمدح شفاء الأنفس المعظم حبك شفاء الغام شيل الله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم لا يا الله في الليل أظلم شيل الله. يا فوز من صلى وتم سلم لا يا الله عليه أولم شيل الله صاحبه وأهله ثم قد ترنم يا الله مدحا وأكرم شيل الله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله بالليل أظلم شيل الله. دارت هذا الكون بالمكرم يا الله لها المدد عم شيل الله فسر فيها وهو لم يترجم يا الله لمن لنا ذا شيل الله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الله. هاي حتى يدرك قدره مذمم يا الله فاليم غضمم شيل الله قول لمن أمداه يحرم يا الله قولك محرم شيل الله. الرب صلى دائما وسلم على يا الله على المكرم شيل الله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله في الليل أظلم شيل الله يا لئيم المشتاق قم تعلم يا الله من قبل تندم
نمشي لله إياك تعذر من به متيم يا الله إن رمت تسلم شي لله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شي لله ما زمزم الهادي وما ترنى يا الله في الأظلم شي لله يا بهجة الدنيا ويا مقدم يا الله في كل أمر شي لله واصلك جناني والجفا جهنم يا الله وأنت تعلم شي لله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شي لله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله في الأظلم شي لله الأنس في قلبي بطه خيام يا الله ويعجز الغم شي لله يوصفه الأمر صار أعظم يا الله علي يقصد شي لله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شي لله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الأظلم شي لله عليك صلى دائما وسلم ربي وعظم شي لله والآل والأصحاب مدن يمام لا الله أتبعهم عم شي لله الرب صلى دائما وسلم لا الله على المكرم شي لله ما زمزم الهادي وما ترنم يا الله في الأظلم شي لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله الذي هي أحسن الشمائل وحنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية
بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمنه أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه، بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضهام لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاب لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاب لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام علينا. نفس تيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة
كلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا فالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب علنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب علنا. روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقي واكتب لنا دهن الجميع زيارة لحبيبنا حيث الأماني روضها وظله والمجتنى وبالهبي بالمصطفى صفى وطاب عيشنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا. الصفا ذال الجفا اليوم عيد المصطفى من قد تسامى شربا والله أعطاه المنى. يا فوزنا يا سعدنا من لنا ظن مثلنا نهضى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا. الصفا ذال الجفا الليل عيد المصطفى من قد تسامى شرفا والله أعطاه المنى. يا فوزنا يا سعدنا من لنا ظن مثلنا نضى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهم لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهم لنا. صلوا على خير العنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير العنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء
يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام عليه وسلموا علينا يوم زهاد صلي وسلم يا سلام على النبي ماهي الظلام والعلي وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي ماهي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صلوا لنا المنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصون والسرور قد جاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا غلال مثاني فهزاروا اليوم لغرد واستضيئوا بجمال فالغافل فصل دفر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كان البشرى بسعد الله مستمر ليس ينفاد صوتنا عطاء جمال فخر المؤبل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي كل حمد جل أن يغصره العد الله اذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي رسول الله أغنى بك النبي كان سعاد وبجاه إلهي جد وبلغ كل ما وصاد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ببلغنا بجاهه بجواره يا مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله يا رسول الله أدرك فدتك عبدك المذنب كثير الخطية يا رسول الله يا رسول الله أدرك عبيدك شوف غارق في البحور البالية يا رسول الله انقذوا من كل ما فيه مهلاك وقفه شر الهوى والدنيا يا رسول الله يرتجي للقاد اللي فيه في
فتاك لجل يترقى مراقي عالية يا رسول الله. قد مضى وقته قد مضى وقته وهو ما تحنك مثل منحن وحده حامية يا رسول الله. قد بقي حيران يرتابه شك يوم ما شاف الوجوه الراضية يا رسول الله. جد عزمه للمدينة تحرك يوم أشواقه إليكم قوية يا رسول الله. فامنحوه الواصل يا من له تملك قلبه المشغوف صبحه وعاشية يا رسول الله. واقبضوا بيده إلى خير مسلك وامنحوا القرب والتابعية يا رسول الله. سجلوا ما كان يرجو في صق واغمروا قلبه بشربة هانية يا رسول الله. قد أتى قاصد إليكم مترك لجلكم اشغال الدنيوية يا رسول الله. يوم في الروضة واليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه. يوم في الروضة واليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه يا رسول الله. يا رسول الله أدرك فاديتك عبدك المذنب كثير الخطية يا رسول الله. أنت حبل الله من بات تمسك نال كل القصد والأمنية يا رسول الله. ثم صلى الله على صفيلك الرسول الطاهر خير البرية يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاباته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية
والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سهاب إنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم فيكم الأوصاف المحمدية وجودا توجهت الله متصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد لما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواسم القرب ومظهر قاسم من ذلك في عبادك وساكك أنس شارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل لك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسن رقاتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعة اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم من المؤدين ولأهلك الحاضرين اللهم إنا نسمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وشفقته أولادنا وأهل كتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
في جميع الجهات وأدم راية الدين قوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين وابسط العزاء بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ذي السام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ketiga daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Sayyidil Habib Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah dan Manaqib, kami akan mengumumkan beberapa peringatan untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam keempat, malam Ahad, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ziarah Kambang Koci, bertempat di Pelabuhan Peti Kemas Bombaru atau di pemakaman Aulia Kambang Koci. Dan pada malam Senin, malam kelima, peringatan Maulid akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Burhan, bertempat di Lorong Ziarah atau di Jalan Basuki Rahmat, Kemuning. Dan pada malam Selasa, malam ke-6, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, bertempat di Lorong Tapak Ning 10 Ilir. Demikianlah undangan untuk malam hari. Dan untuk hari Ahad, peringatan Maulid siang yaitu insyaallah akan diadakan di Majlis Taklim Al-Aqidatun Nafi'ah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Syakran, bertempat di Lorong Asia, Kampung Ilir. Dimulai jam 10 sampai dengan selesai, dan sore harinya peringatan Maulid akan diadakan di Musola Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab atau Musola Al-Muslimun, bertempat di belakang Pasar Kutoh. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husin Al-Kab. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang akan disampaikan oleh Al-Ah Husin Al-Zaki bin Syekh bin Al-Habsyi. Wa alaihi ma falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mayyaza hadhihi al-ummadah Muhammadiyah
بالعبادة وخصوصية من شاعر البرية وجعل منهم علماء وفضلاء ونبلاء وأولي أقدم سنية وصلى الله على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Inilah adalah sekelumit biografi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan mendengar kita bisa meniru dan mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Habibul Barakah. Habib Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Habsyi adalah seorang yang sangat mengikuti jejak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebar ilmu dan juga penerus atas ilmu tersebut. Beliau adalah tujuan bagi para peziarah. Beliau adalah orang yang senantiasa berjalan sesuai dengan jalannya para ashabun sholihin dan juga sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau huwal Habibul Barakah al-arif billah sahibul tashrif al-Imam Ahmad bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ahmad sahibul Syi'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asyadullah bin Hasan Turabi bin Ali Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Qassam bin Ali bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagif bin Ali Uraidi في جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بنت حسين السبتي بن علي أبي طالب وهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kelahiran beliau, adapun beliau dilahirkan di negeri Hadramut, tepatnya di sebuah kota yang bernama Syihir. Beliau tumbuh dan besar di sana. Dan beliau juga tinggal di kota yang waktu yang cukup lama. Beliau habiskan waktu tersebut di dalam menuntut ilmu dan duduk bersama para wali Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang cukup sempurna. Beliau juga sangat mendalami ilmu syariat wa tariqah wal haqiqah, yang mana dengan ilmu tersebut maka beliau dipanggil seorang imam. Beliau adalah seorang alim ulama yang mumpuni, arif billah, yang selalu berdakwah di jalannya. Beliau merupakan pusat pandangan dan kiblatnya hati di zamannya, merupakan simbol keilmuan di waktunya, rujukan dan tempat kembali para ulama semasanya. Datang kepada beliau para penuntut ilmu daripada berziarah dari dalam maupun luar kota untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu yang membuat tenang hati para pendengar dan memenuhi hati mereka dengan cahaya. Dan beliau juga mempunyai magam yang sangat tinggi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Alwi bin Syahab di dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Faqih. Beliau mengumpulkan kalam-kalam dari Al-Habib Alwi bin Syahab dan dijadikannya sebuah kitab. Dan di antara kalam Al-Habib Alwi bin Syahab yang beliau catat adalah beliau mengatakan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi adalah salah satu ulama di kota Palembang yang berasal dari kota Syihir, Hadramut Yaman. Wa kana azimal hal, yang mana maksudnya adalah beliau mempunyai derajat yang sangat tinggi dan agung. Dan tak kala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi ingin pergi ke Hadramut, yakni kota Syihir, beliau ingin mengunjungi keluarga dan guru-gurunya. Dikatakan Al-Habib Ahmad setelah kedatangan beliau di kota Palembang, beliau pernah pulang ke kota Syihir dan kemudian beliau kembali lagi ke kota Palembang sampai wafatnya beliau. Beliau berkata kepada adikku Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab yang makamnya beliau ada di Gubaduku. Beliau berkata, Syufaq ya Abdullah, anta khalifati fi hadhil bilad. Perhatikan wahai Abdullah bin Idrus, engkau adalah khalifahku di kota ini, yaitu kota Palembang. Pada waktu itu saat Al-Habib Alwi, banyak orang-orang Hadramut yang mengatakan bahwa ayahku Al-Habib Abdullah bin Idrus akan pulang ke kota Tarim, Hadramut. Tapi kata Al-Habib Alwi, tak kala mendengar perkataan
Al-Habib Ahmad tersebut bahwasanya beliau pernah menjadikan ayahnya sebagai khalifah beliau di kota Palembang. Dan perkataan itulah aku pahami, kata Al-Habib Alwi, bahwasanya ayahku akan meninggal di kota tersebut. Murid-murid beliau sangatlah banyak. Adapun yang terkhusus di antara mereka adalah Al-Habib Al-Jalil Muhammad bin Hashim Al-Habsyi wafat di kota Palembang. Beliaulah pengganti dan khalifah Al-Habib Ahmad sehingga tersebar kemanfaatan yang layak Al-Habib Ahmad. Dan juga Syekh yang selalu berdakwah di jalan Allah, dan akhlaknya, ucapan dan harta beliau adalah Al-Alim Al-Alamah Hasan bin Abu Bakar Basyuib Al-Ansari. Beliau menggantikan guru beliau dalam menyambung tongkat estafet dakwah beliau, melaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga beliau di antara mereka yang paling terkenal. Beliau selalu memberikan faedah baik di masa hidupnya, bahkan ketika ia wafat, sehingga beliau masih menyebarkan ilmunya sebagaimana yang didapatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau merupakan salah satu murid Al-Habib Ahmad yang mana beliau menimba ilmu melalui mimpi, sedangkan Al-Habib Alwi tidak sezaman dengan beliau. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin beliau telah mengatakan bahwasanya saya mengambil ilmu dan belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di dalam mimpi, dan beliaulah yang memerintahkan mengadakan haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Diceritakan Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Bahsin melihat dan mendengar realita zaman dan keadaannya, maka timbullah rasa iba di hati beliau melihat apa yang telah menimpa umat Islam. Beliau pun berpikir tidak ada cara yang pantas dan efektif untuk mengangkat segala kesusahan dan kekacauan tersebut kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul dengan para wali-walinya Allah dan kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berpendapat di antara mereka yang paling banyak berbuat budi dan perhatian untuk kota ini adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi Al-Habsyi. Beliau pun menemui keluarga Al-Habib Ahmad untuk mengadakan acara haul tahunan yang insya-Allah akan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga banyak mengarang karya tulisan dan kitab-kitab yang bermanfaat dan tersebar luas, dan di antara yang mendapatkan zaman beliau dan banyak menghadiri majelis beliau dan mengaku kemuliaan dan keagungannya adalah As-Sayyid Al-Fani Al-Mahabbatil Awliya Was-Salihin Al-Habib Alwi bin Syekh Asgab. Beliau pun banyak menceritakan akan budi pekerti dan perangi yang agung dari Al-Habib Ahmad. Wafatnya beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi wafat di rumah beliau yang penuh dengan barokah ini pada hari Rabu tanggal 23 Zulhijjah pada tahun 1303 Hijriah, dan beliau dikuburkan di maqbarah beliau yang sudah kita ketahui. Wasiat beliau, dan sebelum beliau meninggal, beliau pun berwasiat untuk keluarga dan para kerabat untuk bertakwa kepada Allah di saat sendiri ataupun di depan orang ramai, dan berusaha ketakwaannya tersebut dalam segala keadaan. Beliau pun berwasiat kepada mereka agar saling menyayangi dan perhatian di antara mereka, dan beliau juga berwasiat untuk didoakan agar diampunkan segala dosa-dosanya. Dan di antara wasiat beliau untuk menunaikan segala hal yang diwajibkan dan disunnahkan terhadap mayit, termasuk cara bacaannya. Dan beliau juga menjelaskan pembagian harta waris dengan jelas dan detail. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan daripada managib singkat ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau dan mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas perkumpulan yang luar biasa hebat, perkumpulan yang diadakan dan didirikan demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat orang tua kita, habaib, asatidz, dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak ini semua, perkumpulan kita di sini menjadi wasilah untuk agar supaya kita dikumpulkan bersama lagi bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, orang-orang tua kita, para asatidz dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan yang luar biasa hebat. Kalau seandainya sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk menemui Rasulullah, untuk melihat betapa indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah dayanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 1400 tahun setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddin nasi li hubban, termasuk daripada orang-orang yang paling cinta denganku, paling besar kecintaannya terhadapku, nasun yakununa min ba'di, adalah orang-orang yang akan diciptakan Allah setelah aku pergi, setelah aku tiada. Mereka adalah orang-orang yang hidup setelah zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Mereka rela demi melihatku, demi bertemu denganku, mereka rela mengorbankan keluarganya, mereka rela mengorbankan harta-hartanya demi untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau mengorbankan apapun yang mereka miliki kalau seandainya itu dapat menjadikan mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan harapan bahwasanya hati kita dapat membayangkan betapa indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa baiknya perangai Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak tanduk dan bertutur kata yang dengan kata-kata yang begitu mulia. Fatrabu yahlal mathani, senanglah wahai orang-orang yang merupakan ahlul Quran. Fahazarul yumni gharrat, karena sungguhnya burung keberkahan telah berkicau di sana dan di sini. Wastadi'u bijamalin, dan mintalah pancaran cahaya dengan keindahan. Faqa fil husni tafarrad, yang mana keindahan tersebut merupakan keindahan yang tiada tara, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul pada saat kita melantunkan qasidah
daripada Habib Ali Al-Habsyi, kita menghayati daripada makna tersebut. Betulkah hati kita ketika berkumpul di sini melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini? Terkadang di dalam setiap perkumpulan yang diadakan untuk siapapun itu, di rumah siapapun, di tempat siapapun, satu hal yang seharusnya kita periksa adalah apa niat kita pada saat menghadiri majlis-majlis tersebut. Apakah hanya ingin menyantap daripada hidangan-hidangan yang dihadirkan oleh orang-orang yang memiliki rumah atau yang memiliki tempatnya? Apakah kita berkumpul di sini betul demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita ingin membayangkan bagaimana keindahan Rasulullah yang digambarkan oleh Ummu Ba'bad? Ajmalun nasi min ba'id wa ahlahum wa ahsanuhum min qarib. Orang yang paling bagus kalau seandainya nampak dari jauh, dan paling indah dan paling manis pada saat berada di dekat kita. Apakah betul keindahan tersebut telah menyelimuti hati kita bersama? Apakah keindahan tersebut menjadikan kita orang-orang yang memiliki kerinduan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau seandainya betul-betul kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita bergoyang karena kita memiliki kesenangan yang sedang memuncak. Kalau seandainya tidak memiliki getaran hati dan goyangan kesenangan ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, ketika disebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka fi tariqil hubbi kadhib, sesungguhnya engkau bohong di dalam jalan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki getaran hati, kecintaan, dan mereka adalah orang-orang yang tersentuh, yang berlinangan air matanya pada saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di saat disebutkan nama Rasulullah mereka akan bergoncang, mereka akan bergetar pada saat disebutkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memiliki kecintaan seperti ini sudah pasti mereka akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui, hanya kecintaan saja itu tidak cukup. Hanya mengaku bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah cukup sampai dibuktikan dengan dalilul mutaba'ah, sampai betul-betul kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun merasa sama. Orang yang punya cinta, akan tetapi mereka bisa jadi terhijab daripada cinta tersebut, terhijab daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, illa in kana min syu'mil kasb, kecuali kalau seandainya gara-gara perbuatan kita, perlakuan kita, dan tindak tanduk kita yang jelek. Apa yang kita lakukan daripada kesalahan demi kesalahan demi kesalahan bisa jadi menghijab kita. Meskipun di situ ada kecintaan, namun kecintaan tersebut akan kalah dengan apa yang kita lakukan kalau seandainya terus-menerus kita tutupi cinta tersebut dengan perbuatan yang salah dan dengan mukhalafah li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa in kana min syu'mil kasb, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fahadu ala syam'at imanikum, kata beliau, maka jaga kita ini pada saat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang menyalakan lilin. Bagaimana agar supaya lilin tersebut terus hidup, terus terbakar sampai kita bawa mati. Kalau seandainya tidak mampu kita menjaga lilin tersebut agar terus menyala, maka jangan salahkan nanti kalau seandainya di akhirat kita tidak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad wal iyadu billah. Ini yang seharusnya kita fahami betul. Kita lihat para wali-wali Allah, mereka memiliki nasab yang bagus, namun mereka tidak iftikhar, mereka tidak berbangga-bangga saja dengan nasab tadi, akan tetapi mereka mengisi kemuliaan nasab dengan kemuliaan amal dan perbuatan mereka. Seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, beliau azimul hal. Mendapatkan hal yang seperti itu apakah dengan membangga-banggakan bahwasanya beliau keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Apakah hal tersebut didapatkan oleh beliau dengan berleha-leha?
tidak memiliki mujahadat. Setiap wali min awliyaillahil muqarrabin, mereka adalah orang yang berkorban demi baginda Nabi Muhammad dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan waktunya, dengan apapun yang mereka miliki. Mereka meniti setapak demi setapak jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Man qala bi anna tarka at-ta'at wa fi'la al-manhiyat la tadurru ahadan yantasibu li ahadin minas salihin faqad iftara 'ala Allahi kadhiban." Berarti mereka orang yang mengatakan bahwasanya meninggalkan daripada ketaatan-ketaatan atau melakukan daripada kejahatan-kejahatan, kejelekan, maksiat dan lain sebagainya, kemudian mereka merasa dan mengira bahwasanya seseorang itu tidak akan terkena hukuman, tidak akan terkena tindakan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbohong atas nama Allah. Ini kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu, seorang cucu yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftara 'ala Allahi kadhiban, orang tersebut telah membuat-buat atas nama Allah. Wa khalafal ijma', dan dia telah keluar daripada kesepakatan semua umat Islam, semua ulama di dunia ini. Tidaklah seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui jejak atau jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, kita pada saat berhadapan dengan Allah, pada saat kita menyembah Allah, salat yang kita laksanakan bahkan tidak akan bisa sah kalau tanpa kita bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullahi fa ayyum ru'un yuridu an yadkhula min ghairi babihi la yadkhulu. Engkau adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang ingin masuk ke hadratullah, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak melalui jalanmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, mereka tidak akan bisa masuk. Ini adalah kunci daripada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh yang baik. Contoh yang baik, bukan baik menurut kita. Sesungguhnya yang baik atau yang buruk bukan ditentukan oleh syahwat diri kita, bukan ditentukan oleh lembaga tertentu. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik menurut Allah, maka kita sebagai mukmin haruslah beriman dan meyakini bahwasanya itu adalah yang terbaik. Dan yang mana yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita yakini bahwasanya itu adalah yang buruk meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kita miliki ini bisa jadi tidak kita rasakan indahnya karena kita tidak menjalani apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seandainya 3 hal tersebut di dalam diri seseorang mukmin, maka ia akan mendapati kemanisan daripada keimanan tersebut. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi zat yang paling ia cintai, melebihi daripada segala makhluk dan seisinya. Siapapun itu, kecintaan inilah baru akan membawakan kita kepada merasakan manisnya keimanan. Cinta yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, cinta yang menjadikan mereka rela mengorbankan jiwa mereka, rela menjadikan diri mereka sebagai tameng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita daripada sahabat-sahabat yang kita dengarkan di malam-malam yang penuh dengan keberkahan ini. Banyak daripada sahabat-sahabat yang mana matanya keluar, yang mana mendapatkan tusukan-tusukan pedang demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memiliki kesempatan untuk membela Rasulullah dengan nyawa kita seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu. Akan tetapi Rasulullah telah meminta kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk memperlakukan orang-orang yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang besar. Sahabat-sahabat, jangan pernah menyentuh daripada kemuliaan mereka. Jangan pernah memojokkan salah satu pun daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena mereka membela Rasulullah dengan nyawa, dengan raga, dengan harta dan segala yang mereka miliki. Itu adalah kemuliaan yang tidak akan
akan bisa didapatkan salah satu di antara kita pada malam ini. Meskipun kita lau anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban. Kalau seandainya kita mengorbankan sebesar gunung Uhud emas demi baginda Nabi Muhammad untuk mengadakan maulid, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa menyamai bahkan setengah mud yang mereka keluarkan, bahkan sedikit daripada harta yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan kita ikhwani yang dimuliakan oleh Allah adalah meninggalkan syahwat kita demi mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyisihkan sedikit daripada waktu kita untuk mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela merasakan sengsaranya, berleha-leha menikmati masa muda dan lainnya demi ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling senang dengan orang yang belajar. Kita rela menghabiskan masa muda untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan orang yang berakhlak. Kita rela meninggalkan kesombongan. Kita rela meninggalkan rasa hasad. Semuanya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pengorbanan yang seharusnya kita lakukan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang makruh demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak mau melakukan sebuah hal yang sunnah demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu adat saja, kalau seandainya satu amal kita tinggalkan, padahal ini adalah hal yang sangat kita cintai, namun kita rela meninggalkannya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi itu adalah sebab kita ditoleh oleh Rasulullah dan mendapatkan nazarah dari beliau dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasang niat di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita pasang niat, kita jadikan niat kita adalah orang-orang yang hendak berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menyisihkan kesenangan demi kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak senang kalau seandainya kita kumpul-kumpul namun di hati kita ada iri dan dengki. Tidak senang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bahagia kalau seandainya umatnya yadribu ba'dhum riqaba ba'dhin, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'dhin. Jangan setelah aku meninggal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian jadi saling berperang, kalian jadi saling bermusuhan, salah satu memukul daripada leher dan memenggal leher salah satu dari yang lainnya, entah itu dengan fisik, entah itu dengan omongan, entah itu dengan hasad dan lain sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mimpi, dan mimpi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana caranya agar supaya semua umatnya Rasulullah masuk surganya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Aku wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan engkau apapun sampai engkau ridha, sampai engkau senang, sampai engkau lega. Apa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, aku tidak ridha kalau seandainya ada satu pun umatku masuk neraka. Dan ikhwani, alangkah banyak daripada hal-hal yang kita lakukan, satu saja bisa memasukkan kita ke dalam api neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. Apakah kita tidak ingin menghilangkan sifat-sifat tersebut dari diri kita masing-masing? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cerminan untuk mukmin lainnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengartikan dan menafsirkan daripada hadis ini dengan 3 tafsiran, kata beliau. Yang pertama, al-mu'minu mir'atul mu'min, mirip seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang akan, al-mu'min mir'atul mu'min artinya orang mukmin adalah cerminan untuk mukmin yang lainnya. Yang pertama, tafsirannya kata beliau mirip seperti hadis as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Dia melihat sifat-sifat jelek di orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya, maka dia ketahui bahwasanya itu jelek dan ia tinggalkan. Dia melihat sesuatu yang bagus yang dilakukan oleh mukmin lainnya, dia anggap itu bagus dan ia laksanakan. Orang yang berhasil, orang yang bahagia adalah orang yang tidak perlu tunggu ia mengalami hal serupa baru dia mau belajar. Lihat orang-orang yang bermusuhan satu sama lain, mencaci satu sama lain, kita sudah cukup dengan melihat mereka dan kita mengetahui bahwasanya saling caci, saling dengki, saling membenci itu jelek, berarti kita tinggalkan.
Al-mu'min mir'atul mu'min. Yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min, kata beliau mirip seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ia jadikan seorang mukmin itu seperti kaca. Kalau kita berkaca di kamar, kaca kita ada kotoran, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan kotoran tersebut sehingga in'ikas atau cerminan yang ada di kaca tersebut menjadi jelas dan terang. Jadi kita menginginkan kaca tersebut senang, terang, benderang, bersih, sebagaimana kita menginginkan diri kita terang, benderang dan bersih dengan pantulan cahayanya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai ia cintai sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri, untuk saudara-saudara seimannya. Itu adalah tafsiran yang kedua. Dan yang ketiga, al-mu'min mir'atul mu'min. Ini sedikit tidak baik, ini sedikit tidak bagus. Seperti perkataan syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqauli 'udatihi fa asbaha fi lailin minasyakki mudhlimi. Yang ketiga adalah ia akan melihat orang lain sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya hanya ada kedengkian, kebencian, kejelekan, maka ia juga akan menganggap orang-orang mukmin di sekitarnya jelek sama seperti dirinya. Kalau seandainya yang ada di dalam dirinya kebohongan, kepalsuan, ia juga akan menganggap orang-orang mukmin yang ada di hadapannya sedang melakukan hal yang sama. Itu semua adalah pancaran daripada dirinya sendiri yang kembali kepadanya. Yang ia lihat adalah apa yang ada pada dirinya. Kemudian gara-gara jeleknya sarirah tersebut, jeleknya apa yang ada di dalam batin mereka, justru dia menjadi orang-orang yang membenci orang-orang yang cinta dengannya. Ada orang-orang yang mencintai kita gara-gara sedikit daripada kejelekan yang ada di dalam batin kita, kita menganggap kabar-kabar yang miring tentang orang-orang yang mencintai kita tersebut juga salah. Itu adalah kebohongan. Dia menganggap itu benar, sedangkan yang membawa kabar ini adalah musuh-musuhnya yang sejati. Karena setiap orang yang berteman denganmu kemudian tidak membawakan manfaat untukmu di dunia maupun di akhirat, maka itu adalah musuhmu, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Semua teman, semua orang yang memiliki hubungan satu sama lain nanti di hari kiamat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Apakah kita tinggalkan kecintaan-kecintaan mereka, kebersihan-kebersihan mereka, pencapaian-pencapaian, jasa-jasa mereka karena ada segelintir orang yang membawa hal-hal yang salah? Kemudian itu memicu daripada hasud atau kekotoran yang ada di dalam diri kita, kemudian kita jadi membenci mereka. Wal'iyadzubillah. Itu adalah pertanda bahwasanya ada yang kotor di dalam diri kita. Mari bersama-sama di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maafkan setiap orang yang memiliki kesalahan pada kita dan itu berhubungan dengan hal-hal yang menyinggung kita. Kita maafkan orang-orang yang memfitnah kita dengan fitnah-fitnah yang sebetulnya tidak kita lakukan. Kita jadikan persaudaraan di atas segala-galanya. Karena itu semua akan membuat bahagia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita yang penuh dengan keberkahan ini menjadikan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang rela berkorban demi Rasulullah, menjadikan kita orang-orang yang meniti jejak salafus saleh, menjadikan kita khairu khalaf li khairi salaf. Hadza ma aqulu والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم. Qabul. Kami ulangi sekali lagi bahwasannya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Majelis Ziarah Kambang Koci di Pelabuhan Peti Kemas Bom Baru.